Okay, alright, ni ku Mbuto Update News, cyane bagezaho rwose amakuru abagezweho mu mikino ndetse no mu myidagaduro muri politike n'ahandi hagiye hatandukanye. Aka kanya rero rwose nigarukiye mu bintu byanjye, ngarutse muri transferi zigezweho neza cyane hano mu Rwanda, ngarutse muri transferi ziba zirimo zivugwa mu makipe mukunda. APR FC Rayon Sport ni amakipe abanyarwanda benshi usanga ariyo biganje mu gukunda. Aka kanya rero mbazana umukinnyi rwose ukomeye cyane, umukinnyi wifujwe n'amakipe abiri akomeye hano mu Rwanda ariko akaba adakina muri kino gihugu cy'u Rwanda, bamwita Stephen Amakona, umukinnyi ukomoka mu gihugu cya Ghana rwose akaba yarifujwe n'amakipe abiri hano mu Rwanda. Ikipe ya Rayon Sport aramwifuje, ikipe ya APR FC aramwifuje, uko ari ebyiri rwose zaramwifuje ariko we ahitamo ikipe imwe, aho Rayon Sport yifuje n'umukinnyi Stephen Amakona, bayibwira igiciro rwose agatuza igatura hasi kuko yasanze kwipimaho bigoye, dore ko hari n'indi kipe yo mu gihugu cya Misiri yasoreje ku mwanya wa 12 yaje kuba yakwifuza no musore, ikifuza gutanga $65,000 by'idolari ngo ibe yamanura no musore, gusa ntibyaza gukunda kuko iyo kipe akinira bayita Brecam Chelsea. Iyo kipe yarifuza $100,000 by'amadolari kuri uno musore, ko munsi y'ayo mafaranga nta kintu na kimwe bari kuvugana n'iyo kipe yo mu Misiri. Ikipe ya Murera yo rwose yagiye itanga $40 z'amanyarwanda, ubwo ni $35,000 by'idolari. Ikipe rwose yanga no kwakira ibaruwa yayivuga ko ayo mafaranga adakwiye ku mukinnyi wabo, dore ko witwa Stephen Amakona ari we top scorer wo mu gihugu cya Ghana, akaba ari we watsinze ibitego byinshi mu gihugu cya Ghana, akaba ari umukinnyi ukomeye cyane rwose w'imyaka 25, dore ko yavutse mu mwaka w'2000 mu kwezi kwa gatanu ku itariki 10 mu mwaka w'2000. Birumvikana ko ari umusore utarakura cyane, imyaka we ntabwo ari myinshi cyane, ni umusore ufite uduhigo tugiye dutandukanye. Nkubwiye ko ari we top scorer w'ikipe ya Brecam Chelsea, akaba ari watsinda ibitego byinshi, ibitego 19 muri sezi ishize. Muri shampiyona yatsinzemo ibitego 15 byose, akaba ari nawe top scorer mu gihugu cya Ghana. Gusa nubwo yatsinze ibindi bitego byose bisa nkaho bimeze nka statistique za wa musore wakinaga mu ikipe ya Sunrise, umwe watsindaga ibitego byinshi ariko ari muri Sunrise, dore ko ikipe y'uno musore Brecam Chelsea itarangije ku mwanya mwiza, yarangije rwose mu myanya itari myiza ugereranyije n'imibare y'uno musore ku bitego 19 bye, ariko ikipe yarangije ku mwanya wa 12 muri shampiyona. Ni shampiyona rwose iyi kipe ititwaye neza, bigaragara ko nubwo uno musore akomeye ariko ikipe ishobora kuba idakomeye, dore ko uno musore rwose ikipe yakinagamo ya Brecam Chelsea yagiyemo umwaka ushize avuye mu ikipe ya Sante Kotoko, ikipe nziza mu gihugu cya Ghana. Wakwibaza nanone impamvu Sante Kotoko yarekuye uno musore, birashoboka ko atatangaga imibare myiza cyangwa se atafite statistique nziza, yahindura ikipe akajya mu ikipe nziza, cyangwa se akajya mu ikipe yo ku rwego rwe bikarangira abaye umwataka mwiza. Ku bitego 19 muri saison, 15 muri shampiyona, ni ibitego bitari bikeya, dore ko hano mu Rwanda wabitsinze ni Amari Aba, kandi nawe yabitsinze muri match za nyuma. Saison rwose irangira habura nka match imwe, ariko afite ibitego 15 ariko afite ibitego nka 12, dore ko ibitego byinshi yabitsinze muri match ebyiri za nyuma. Wabonaga ko aribwo Amari Aba yari afite statistique nziza kurusha indi minsi. Murabona ko uwitwa Stephen Amakona ari we top scorer wa Ghana ku bitego 15 rwose, ukina ikipe ya Brecam Chelsea. Ni ikipe ifite ikirangantego wagira ngo ni Chelsea mu gihugu cy'Ubwongereza. Ni ikipe itamaze igihe kinini, dore ko yashinzwe mu mwaka wa 2004, byumvikana ko imaze imyaka 20 rwose ivutse. Ni ikipe idafite ibigwi n'amateka bihambaye ku mugabane wa Afurika, dore ko ifite aga stade kitwa Village, ako stade kakaba kakira 10,000 by'abantu. Urumva ko atari stade nini gusa hano mu Rwanda. Ikipe ijemo ishobora kuba ari ifite stade nini, kuko zino stade z'uturere leta yagiye yubakira amakipe, kuba zakwakira 10,000 rwose byaba ari ibintu bigoye, kuko ni stade ubona ku rwego rwazo ruri hasi y'ingiyi ya Brecam Chelsea, kuba yakira 10,000 rwose by'abantu. Birumvikana ko atari stade mbi cyane, ni stade ifite umuherwe rwose w'umunyagana, niwe nyirayo. Ni ikipe y'umuntu ku giti cye, nk'uko tuvuga za Gasogi United, tukavuga za Gorilla. Ni ikipe y'umuntu ku giti cye, ntabwo ari ikipe y'akarere cyangwa se ikipe y'agace runaka. Ikipe ya Brecam Chelsea rero nabibabwiye ko arangirije ku mwanya wa 10. Ese abafana ba APR FC mwiteguye gute kwakira uno nimero 9, umwataka typique, umwataka rwose ubica bigacika, umwataka amakipe menshi yagerageje kwandikaho amushaka, cyangwa se amakipe yagerageje kumwifuza amusaba no kipe ya Brecam Chelsea bikananirana. Harimo n'ikipe ya Murera, ikipe ikunzwe n'abanyarwanda benshi muri kino gihugu cy'u Rwanda, ikipe ikunzwe n'abantu bakuru, ikipe bavuga ko ari ikipe y'Imana.
nawe yagerageje kuba yakwipima kuri uno mwataka birananirana rwose, bigaragara ko atari urwego rwayo. Abakunzi ba PRFC rero kuba mugiye kwakira uno mwataka mubyakiriye gute? Ndashaka mujye muri comment mushyiremo imiriro muvuge muti urakaza neza mu ikipe ya Nyamukanda mu kibuga kikasi imitutu, dore ko umuyobozi w'ino kipe Deo Rusanganwa ubwe yaje kwitangariza ko PRFC isigaje umukinnyi umwe w'umunyamahanga kandi uzakina ku 9 akazaba ari umukinnyi rwose uzaba utanga icyo twakwita nk'itandukaniro hagati ye na bagenzi be. Rero uyu nguyu Stéphane Amakona birashoboka ko ari we perezida wa PRFC. Deo Rusanganwa yaje kuba yavuga mu kiganiro n'itangazamakuru ko yavuze ko basigaje kugura umukinnyi umwe kandi akazaba ari umukinnyi utanga icyizere ndetse utanga icyo twakwita nk'itandukaniro hagati ye n'abandi bakinnyi bazaba bari muri shampiyona hano mu Rwanda. Rero Stéphane Amakona nakubwiye ko icyitwa imibare cyo kirivugira ibitego 19 muri saison 15 muri shampiyona. None mu gihugu cya Ghana ibihugu bifite abadefenseur bakomeye, aho kugira ngo uzabone umwataka utsinda ibitego nk'ibi ngibi ni ibintu by'imboneka rimwe, ni ibintu utapfa kubona abantu benshi bagiye batandukanye. Ba Michel Sarupongo baje mu Rwanda ntago bari bafite ibitego nk'ibi ngibi, baje rwose ubona ko imibare yabo iri hasi, dore ko no mu bakinnyi bari mu Rwanda babataka nakubwiye ko muri ino saison mu Rwanda bimwe mu bihugu bifite abadefenseur badakomeye cyangwa se shampiyona bidakomeye gutsinda ibitego babishoboka. Gutsinda ibitego 15 muri shampiyona ni abari ibintu bigoranye cyane, dore ko ubona ko abenshi abarimo u Rwanda muri za 12 13 ibitego 15 muri shampiyona rwose abari urundi rwego. Uburi umwataka ukomeye cyane, uburi umwataka udakwiye kubukina muri shampiyona y'u Rwanda, ubukwiye kuva muri shampiyona y'u Rwanda ukagenda. Rero PRFC no nkuru rwose no mukinyi Stéphane Amakona ibaye ari ukuri, ibaye ariyo yabaye manuye igikoko, yamanuye umukinyi wakataraboneka, yamanuye rwose intwaro, yamanuye inkingi ya mwamba mu ikipe, yamanuye umukinyi amakipe agomba kubona agatinyamo wa mukinyi rwose uko itandukaniro umukinyi bigaragara ko atanga itandukaniro hagati ye na bagenzi be. Wa mukinyi rwose twavuga ko yaba ari urundi rwego ugereranyije n'abandi bakinnyi muri shampiyona y'u Rwanda. Rero kuza kwitega dore ko PRFC ibintu byawe ntago kibigira ibanga cyane. Iyo deal amaze kuba done, ibintu byamaze kurangira, basigaye bajya ku mbuga nkoranyambaga zabo Twitter cyane na Instagram bagatangaza ko umukinnyi amaze gusinya cyangwa se bagatangaza niba ari ibihuha. APR kuba ari ibihuha ntago gitinzamo kubihakana, ubwira abakunzi babo ko ari ibihuha kugira ngo badakomeza kumva amakuru kandi ari ibihuha ikipe itayemera. Amakuru rero ahari nuko ikipe ya Nyamukanda mu kibuga kikasi imitutu yabashije kuba yatanga kuri no mukinyi $100 by'idolari, ikabiha ikipe ya Breccia Chelsea, ikipe mu gihugu cya Ghana $100 by'idolari n'amafaranga menshi cyane, n'amafaranga atari makeya, n'amafaranga kugira uzabone umukinyi w'umunyarwanda wayaguzwe bibaga cyane kubona umunyarwanda yaguzwe amafaranga miliyoni $147 z'amanyarwanda, $100 by'idolari abari nka $147 z'amanyarwanda, amafaranga bari menshi cyane afite agaciro gakomeye cyane. Yabisobanuye ko n'umukinnyi bagomba kuza agatanga ibingana n'amafaranga yatanzweho. Rero nukuza tukitega uyu munyagana asanze bagenzi be barimo Ramputer Richmond mu gihugu cy'u Rwanda, asangamo bagenzi be barimo Yusufu Dauda umukinnyi ukomeye cyane ukina kuri 6 nawe ukina hano mu gihugu cy'u Rwanda. Byumvikana ko kuzamenyera muri kino gihugu ni ibintu bizamworohera, dore ko mu bintu bikunda gutonda abakinnyi benshi bazano mu Rwanda, ndetse si no mu Rwanda gusa abakinnyi benshi basohoka imbere mu gihugu bakajya gukina hanze y'igihugu cyabo. Mu bintu bibatonda byinshi harimo no kumenyera imibereho y'igihugu agiye gukinamo, kumenyera ikirere cyaho, kumenyera imirire yaho, kwisanga mu bakinnyi yasanze iyo rero kuba azaza mu Rwanda agasanga abakinnyi basanzwe bavuka mu gihugu cya Ghana, abakinnyi bakomoka mu gihugu kimwe, abakinnyi bahuje ururimi, ni ibintu rwose bizamworohera cyane kugira ngo azisange muri no kipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu. Rero reka nkubwire ko no mukinyi bamwita Stéphane Amakona ubwo ikipe y'igihugu ya Ghana akinaga n'ikipe y'igihugu ya Nigeria mu gushaka tike yo kujya mu gikombe cya Afurika cy'abakina imbere mu gihugu ya CHAN. Nigeria gatsira ikipe y'igihugu ya Ghana ibitego 3 ku gitego kimwe. Kangwe ko igitego kimwe cy'ikipe y'igihugu ya Ghana cyatsinzwe n'uyu nguyu Stéphane Amakona. Igitego rukumbi Ghana yabashije kubona muri uwo mukino cyatsinzwe n'uyu musore Stéphane Amakona. Byumvikana ko ari umusore rwose utsinda, umubora, umusore ugira ibitego byinshi, umusore uscoringa rwose bimwe by'agataraboneka, ntintare, ni umwataka, ni size zaba harandi, dore ko afite metero 1 na 90 na kangahe. Byumvikana ko ku burebure rwose
ni akataraboneka ku mitwe aratsinda mu imipira y'imiterekano rwose ni ibintu bye. Rero reka tumwifurize amahirwe n'imigisha mu ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu. Ciao ciao, ndabakunda cyane rero bakunzi ba Sport Journalism Galaxy TV. Mbagezaho za ndani mu mikino, murabizi neza ko amakuru abagezweho na handi muyakuru uretse aha ngaha kuri channel yanyu ya Sport Journalism Galaxy TV. Kaduhuze muri video zitaha.